okutendekwa okumazire sabiti 3 muri Shema kandi bahendirizo bari anyume baziya Pastor Marcus Vegiga kurgo muri Philippines ajwekere ba pastor bigani 19 akabashabo kuburenjiriye ntunguka factory completed all the requirements ababona bashikirize byone birukwetagwa for certificate in Christian ministry. We are deceiving ourselves. just bantu ebiha Because God said, abahanga kajira love one another ngumukundane as you love yourself. ngumurukwekunda. Pastor Marcus Vegiga kurgo mwihanga ya Philippines hamwe na Evelyn Komuntare okurgo mbukama bwa torohine bagambere bwanyuma yo kweza kujweka ba pastor ba Because we have a lot of warehouse church now. Conference yanabaire nungi neyegesa aba pastors and leaders. It's not just a conference. Kyonka Erika Bible School. Omuntu hati orabul pastor umwebembezi w'ekanisa. Otayegesiwe okamanya gamba kya Ruhanga tokwijja kuba umwebembezi mulungi. Leaders see before others see. Leaders see before others. okutendeka okubire kutebeekanisibwa ba Revival Cathedral bebembirwe Bishop Gumisariza Kensi habaho kujara diplomas na nobwa ba certificates echo litusima nisima na timu ejo kurangwa izire kandi mazima twegireje tusakuzo mu byaro tusakuzo mu tawuni ntuburengere shikire ahabo batendekereje munonga aba bashabirwa kwatanisa na government na program zayo rero bakaburenjiriye kombeka umugani makuru abakazo mu district ya Shema betombwitara abashija babo aho bo kubara gukora imyoga yabo ebyo nabigambirwa kanisa ya Karera Church of Uganda rukushango muri Shema municipality ubwo abebembezi ba Mothers Union na harengo rwo busaba diko no kwetorora Western Kole Diocese babire batayire kanisa ejo kwegesa habya makahamwe n'entunguka koko jora bamusebwa muhanda gwaba gutazire ngwene gukutama hati nabakazaba bamwe nupebana babire kemisere tazire kabacyara wareba yirundana kakuku umucyara karwo musaba diko n'ubwo ari kwibembera bakaza kureba mugenzi wabo bari kwibembera usaba diko nanka bakaza kurya harukurga n'ikintu cyukuru mununga kimwe mucumirindo mutuma guguma mu kanisa kandi areba na impact niyenga habwenki yagira mu kanisa areba ubukuru bwacu abakazo mu kanisa ya Karera Church of Uganda bahirwe mboze bicoro ko byara kandi abandi bayegesa ubwo ko bazira abandi bahirwe baharani byabusha ko muringo gumwe go kurwana sobworo abacyara bona tukabahemboye bicoro kugenda bakahinga kandi twikizana bituryasharura amwe rutubabwene esane yo kusharura mwe nyamagesha gebicoro turyabenda mwije mshobenitu kareba ngo umwaka gitu kimwe habyenderwa bya Mothers Union no kutungura umutindo gw'amakagitu mwe tukareba ngo abacaratino kubara hose kutungura babatatungire emyoga rero kubasa ko babisa nabwo nyuma bakazaba babwire mito kurinde byo bangwa umugani makuru mu district ya Shema chairman w'entebe ya Katana habwa district Jemema Bahanda hayahananjiriza abatura bashemo kutamano mukora bakatunga sente hamwe n'ibyetengo by'amakagabo bakareka kujura mu madini ebyabigambira ubwabirarya mukorgo kujaguze emyaka 3 kanisa ya Kanye na Shema International Ministries zo muri Shema Edini echekozire harwo ababire bari abacuma konka ahakuba bakaza mu makanisa baza bagira ki bareko bishuma mu kicurwa we kanisa ya Kanye na Shema International Ministries umuhiro Semgenyi agambira abiciriza be kanseji ngo kwiciriza kutine gukorana kuba kufire nitushaba mukama twino kwikiriza kandi tukora abo kuba nagira ngo nahesa umugisha
emirimo y'engaro zitu so nimbatera umuranga mwena abantu wena ine cyakubasa kutandika gukora no ukikora ebiro bibiri ebitumaziraha entanda eyitusibira abantu tubayongire kubakutira munonga okukozesa amani tande tubakomire ni kandi twongera kubakomana nayo kugira ngo edini yarahangana urukundo baguma mu rukundo. Amakoraga gashakwa Sheikh Abdulatif, Michael Twakire hamwe na Abraham Muganzi.